मुझे बचपन से शादी करने का बहुत बड़ा क्रेज है बाय गॉड भनेर भन्थे म एन्ड टुडे इज द डे आई एम गेटिङ म्यारिड टु द लभ अफ माई लाइफ whenever I close my eyes and think my life with him I just feel I'm safe just like I'm with my father. I'll be there with you in every step of your life. Timro beginnings ma, timro ends ma, timro failures ma, timro success ma. Make sure that I'll be there. I'll be always with you by your side. As about it's on 7 janmalai together. मलाई किन चाहियो त्यो तारा मेरो चन्द्रमा छौ त तिमी सायद जादु छ तिम्रो आँखामा बिर्सी जान्छु सबै कुरा तिम्रो अघि आएसी लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है छु दुःख यस अर्थमा आजसम्म मसँग बसेकी छोरी छोडेर जाने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा आफूलाई अलि दुःख त लाग्छ नै तर पनि यो सामाजिक हाम्रो रीति यसबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ तसर्थ खुसी खुसी आज म मेरी छोरीको कान्छी छोरीको बिहेमा आज उपस्थित छु।